Kaseng ginong nya kali kamay ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle menda kasi ka arsan tarik ujaleo kilalait banya kandu ya ka Deputy Commissioner ka East Sales nakabenta banwa jing te balano ki kali kamay kila bantang kamay no hapo ka district Khamtam hanong ba shulong habaya keren bo unong yalam ka MJA CCV uba wandan bok jerwa ulayut ko banakalyang ki driver kila menjor banta ka jing tho ban penpau la kila dep ai tika ne em Berkila menjuru ban phata sila diaman kasipausi lada don ki bampat ai ya ketika. Kunta nak kalian kejong iru misu keren ya kedisi dah kaba yang ba habis sih mengi persa ya kene ban au mentak ya kene ki vaccination certificate even sil nama pasisin ba lata ya kene vaccination ki kot zero kopi mah ki kot he gitu desin lah penya di kali dalabon ni kali tentang kakak teh gidan kini ki Khamtam di babon ki kali yang tentang kisim wrong side overtake bro tentang kalau damut ban kiar mi nama beli kakak no ni kot tekum ta nak kalian kejong kedisi ke lah kemenjur ya ke ba ngi ekran yang bang isu no ikan jastika ya gitu ki belada vaksin kin sim ya ki sat ya ki stika na po office BTO ba ni gitu ki bampat ai pada vaksin kin so hi ba not vaccinated angin penpaw ki sofnan ba nak kalian jeng disi yang ba ingin siarap ya ki man ya ekran bak sotar ba nadu ke teu banwan ba ingin ya man pelaj no menimi kamai katkum ke jeng pelat pat ya kiyo bihat nama da pelat buan tanru yang penyelik kamai saya te punya kalau punya kelumar jemut man paramati te kum tangi rungi menjur ya kata yang kasong ya kejeng start jong ke office buram kani ko order jong ke Meghalaya High Court te nak kalian ke jengi keseng hi ni buram da ke ba ngin ya tak ya kita ki stiker ba kum juru ngakentu pat hari dai bat ki pat ba Namar babon hiki yang ba hap dan kampat bentas man hakasipos ni ya kini ki bampat air kan ka tika ini injection. Dan nakal yang kajongi hi yang ba ladang tes miring ploy panong man tes eta ne yu ta jing tes mo. Aba ngimman man air ladang ngimman man air injection ngim sangi ladang tes. Ndrei banong mangin penbor pada ngimla man penbor ka yini noru mo. Kasong haka jing sotu jing kibri simet. Ta pada gelong ni aingo ya ka haikut badan buram ba kalau kentu ba dia gitu ki bampat air ru ba kinlak manyan ni man ya kamai tang ba kiti ban thok pat itai bang ba ikentin te lada kinang man thok not vaccinated ru thok ngakrem pat ai tiga ba vaksin kasi kata lane kinang ban thok ba ngaladep ai tiga tang ni ta mo kani kerkum kamai ka jungi ru lada kibang no restriction ba complain no katu kan ne ki office sarkar bat hingpli la lem no iki dukan snong dukan tha hingpli kunta terta bat makiru kinya tho ita dalade balada ai injek na pada injek te kata kolong bat tang macu tho ya kata ngat trai ngir ngim chan ngim dan sige herang ngir banya tho ya kata nginya buram ya kata handai kasong pat hangi pat ba kumno pada ba nginya pikir dalade lade ka bat lada sken ta pat ba manta upa ban song tadi ke ba sampat ai injek kata kosong ke mana pun tak kosong aku tu ne kosong hak kata kali belada banjat ne ngingi ada ke mana itu jong pat tak minum lah benong mengintek mangi pat ba bonong ba ngin hukum mangi pat ba song min nak tanakan ni kali belada ni ke sergit pada banjat minum lah benong kata kosong pat tak ti menta ni sibuk tang tahi jing terpak nak liang kejumi balada kumno ni kalong ba kanu kadi benong mar tunjuk ke mo kadi benong mar tunjuk namar ba kumbalong hadu kamanta te kamlong mar kumju namar ba ka identity ku jongi nongnya kali kala de ka vaccinate but not vaccinate ta ka de identity jongi driver nongnya kali iso tenat bangil ayo sakawe nalor ka driving license ba ka permit ngil ayo iso sakawe ka identity da kata ka bangin hapta ya kini jing tho ni aingo ya ka haikut buram ba kala ai lai tali ka identity nang ta jongi nongnya kali ka baar ba kolong ba kani kerkumlong kerkuman kejengi hang ni hapo ke jelahi tolong bah hadu kat manta kibri timpat sutru ha si phang liu knyang jingpang mat minang yatin hiru manong ban yami sakmat ban ai kini ke injection namar ba babun hi tolong ba kam sem adon kanunu ke proper awareness na ke manta yangi kiba yaduna ke jangan jintet mo tangi kinang song ngi ki bayanya kali ba kinang song dukan nang song yo ngatrai
kajingi puli ngia jan yasrin sama mar kunju te hendre yak bakut pat terpat yak sarkar berampuram la rak community order bani community awareness program makin nyelek bentok dem no tim kasih gen namar bateng teng dah hi thok tang de tin english te kalong ma ngiling tip mangim sutu te kebabun hi kalong ba mentagi nyakran li ba duna kajinang jing start wong oh su thok betang tin english kalong ma haduk mentagi nak sak te amrau ha te inglan te kalong no kumta kan mo tengi ngi pa bala kuno di bentok beno dak tin kasih nang bangin sa la dade se guru bin thok tin guru la dade se jentia kin thok tin penar mo kalong no kumta kan khang bangin ya sa